Nginibingelele ke babukeli ume phambi kwenu ubhubesi wakadla ngamandla umphazimi wamandla Nkosi usiwele niyazi ke nani uthi Inkosi yaqedwa ngapha phansi kohlelo imahla funa show namhlanje ke sibhalele usisi uthi unenkinga nosisi sese sayifikela ke ngoba usisi sibhalelile sabahlanganisa ukuze sisozwa kahle inkulumo ukuthi kahlahle kwenzakalani sisi njani Ngiyaphila bhuti njani siyaphila nathi sisi iyiphi inkinga onayo nosisi kahlahle bhuti ngibhalela imahla funa show ngenxa yenkinga la okay usisi bekumakhelwane wami ngimjwayele kakhulu so isimo sami sangaba sihle ngenxa yokuthi umsebenzi benganawo ngawutholi ngizama ngawutholi so ngenye into engahamba ngophila nosisi ngafike ngamkhuluma naye ngitshela ukuthi ngisacela ukuthi maye ngizwela la uthi wafuna la khona umuntu angitshela okay akuphelanga kusho insuku engakho futhi usisi abuyele kimi ethi kunenamba enizonginika yona labo bantu bazokufonela kunomsebenzi engutholile lapha uthi akufuneka kunendawo engitholile uthi akufuneka umuntu khona ezosebenza okay it's fine bengifonele futhi okay ngithathe le number le ngibabhalele bengifonele futhi mhlawumbe ngapheli kusho insuku engaka bengifonele besho ukuthi angizi oh yena sisi okunika inamba yebo sisi wafike wanginika inamba because ngangiceleni ukuthi ngisacela angifune angizwele la ufuna la khona umuntu okay bengifonele bengitshela ukuthi ngalode benjothi kusasa ngiyaqala okay umsebenzi wabo kwakuthini ngizohlala khona lapha yebo so okay ngivuke ngakusasa ngihambe ngiyekhona futhi yonke into ibe right ngisebenze mhlambe boma 2 months nginganankinga but kwesithathu inyanga sengiqala ukusebenza khona lo sithathu lo nyanga le ngaqala ngasebenza khona kwaba nezinto engayiqondi lo yamuzi ngithi mangilele ngizwe kunokho abantu mangisi ngiyavula umnyango angiboni umuntu okay nginganaki yabo ngosuku lwesibili mangilele ngibona umnyango uyivulekile hayibo ngiqake ngingananga uvala umnyango ebusuku ngalodeleyo yakona akazi ngilala ngiyakinyeka ngiyashiselwa ngaqonda ukuthi kwenzakalani so bengifuna ukwazi mina usisi ukuthi before ezethi mina ngikutholi okay before ethi umsebenzi ngikutholi lapha wayengangitshela ingane ukuthi lo yamuzi lo unenkinga ngize ngihlangabezana nazo zonke lezi zimo lezi sisi uyazi izinto sisasishilo phambi kwethu banayo suka yonke le ndlela le uzala ngifikela nabantu uzongibuza leyo no sisi phela ngifuna ukwazi suka lapho suka khona uzongibuza mina ngengakho abengengikwazi bengizobuza kanjani nalokuthi mina ngumuntu njengamanje ubuza kanjani yabo ngijoba ngibingi mana njengamanje ubuza kanjani ingane yazi ngiyamukela nje ngiyamukela kamnandi ade uzongibuza umsangana angithandi sisi umsangana ukuthi usisi uyasengeka emsebenzini angokuthi ngazothi ngisabhalile ngifungamtshela ingane ngizile sisifikile kahle lapha nayo imfihlo zakhona kuyamuzi yazi mina ngihlangene nezempilo zakhona awumtsheli ngani ngoba umfaka emsebenzini anginayo right ukuthi ngigijime ngitshele yena ukuthi sekunje kanje imali ingane yabantu uzothini umsebenzi ngamfunela mina ngazi ukuthi because unomela ungichazele sonke isitori kuye ngami ukuthi ngiyafuna ukulala noma ngifuna angihlangene into kanjani uqhubele sesifunzakalani sesikancane cela ukuthi usize usisi ngodaba lakho ukuze asizakale sisibaqhubeka kwenzakalani ngalode phela ngalosuku longalalanga ngikinyeka nani ngadisaduthi nguyeke lo yamsebenzi yabo because ngangithi ngizokhuluma nosisi manje ngumuntu ongathandi ukula because yena ngangizothi ngimbuza mhlawumbe masengize yes that's why ngithi ngibiza abantu because masaqala mhlawumbe sefuna ukuthi mhlawumbe ngibeke isandla ngangingova pha usisi lo kube weza kuyena mina kodwa iphuthu walenza ukuthi uzongibuza ngendaba sesemzini nabantu no iphuthu walenza ukuthi ingane yabantu iyakinyeka awumtsheli ingane ke kungcono ukuthi kanje at least kumtshele ukuthi umsebenzi awukho ukuthi ingane yabantu izicishe ukuyofana phambili ufuna umsebenzi mina ngamfunela umsebenzi inkinga zalo yamuzi mina ngihlangene nazo yena uyakinyeka noma usekho tshela nje ngodaba lo akazamtshela ngalutho ngendaba yalo yamuzi ujwayele ungena cela ungicaciselela kanje sisi ukuze nababukeli nabo bezokwazi ukunderstand kahlahle kwenzakalani la ungena night noma ubungena no bujam kahlahle lapha ngangihlaliswe khona lapha like manje mantende ngibuyele ngize endlini la engihlala nayo sisikwenzeka the same thing no usisi like uyena umuntu ojwayelene nalabo abantu bakuloya mndeni lo ya uzwana nabo kakhulu akangeni ebusuku no akangena ebusuku akaze ngibone ebusuku bengeke mhlawumbe ngalelo langa mhlawumbe nakhona kusakhaya nje futhi nakhona bengajwayele uyabona usho ukuthi beyazi ukuthi ikona ipho ayikho into ebengiyazi nakho phela yindaba athi ufuna umsebenzi umfake fast bese ujike
awumtshela umuntu ukuthi unani lapha awungeni ngani nebusuku ukuthi yena wayengezi wayena engangena ebusuku engene emini kuphela lapho ingoba nginawo omunye umsebenzi engisebenza phela mina ngishaya idouble mana-ke mawushaya idouble sis mawushaya idouble awumtsheli ngani ukuthi kunenkinga laphana ngingazela mina ukuthi nginenkinga laphana Walifuna ibalile kusisi-ke mina zingifuni ubungangitsheli noma ngine-right yokugijima ngizotshela ubungangitsheli ngani because njengamanje ukuthi nje nje ihamba nomuntu no sithi ngichazile ekuqaleni ukuthi njengoba angizwani nempi ngoba bengazi ukuthi mina sekwenza umuntu wena no uyabona ukuthi ungazi uyayikhulumela kuwena ngingedwa ubuze mhlawumbe ugcina usungibeka isandla bo awungeni elami lithi sisi awungeni ngani nebusuku yindaba ufuna ukungena usisi uyena owasho kuloyo mnikazi womuzi noma wena wayikhethela noma wakhethelwa uyena ubaso wena ukuthi ngihlale khona ukuthi uhlale ngapha usebenze ebusuku no ibona abangitshela ukuthi ngizo lo msebenzi engiyakona ngizongena elokuzohlala khona ungena ebusuku yes noma watshela uyena yena wafika nje wanginika inamba wangichazela lutho yena wafika nje wanginika inamba wathi ingoba bazi uyamuzwa namanje ukuthi yena akuyena umuntu oxoxile washo njalo wafika nginika nje inamba wena uyathanda wena ufusesedini kasisi ukuthi kwenzeke lento eyenzeka kusisi ngicela ungizwe nami ngikithuba nami ngikhuluma usisi lonke wathi ufuna umsebenzi angithi ngimi ngamnika inamba mina bangitshela abantu bathi bafuna umuntu so ngamnika mina inamba lo ukuthi axhumane nabo labo abantu mase kuxhumanile nabo ukuthi njengamanje ngisesimeni esisukutheni ngikhulelwe njengamanje and angazi ukuthi ngikhuliswa bani nomuntu wesilisa kade ngagcina ukuthi ngibe naye but sengiyithola sengikhulelwe angi-understand izinto awukwazi ukuthi awuhlangene sis awukwazi ukuthi awuhlangene uyasibona isimo sasisi ukuthi sikanjani bese uthi cha ngilinde nami ngiqede sesikhuluma ukuze lento sizolungiseka ke ikhona into ezolungiseka vele ayisekho into ezolungiseka kusese esikanje yini esazolungiseka after ukuhlangana layo ukuhlangabezana nayo awumtsheli ngani usisi ukuthi kuloya muzi kunani na angithi uyazibona ukuthi usesesimeni sikanjani waye engakuthathanga-ke wena-ke ngoba wena shuthi wena vele ingane noma uyisigoro noma uyigongo noma uyini uhambe naye nekuloya muzi nife nibuze ukuthi kwenzakalani njengoba nje mina ngizosiza ngani kuyafana kumele ungayisho angithukwena phela uwe wonke lo uzomsiza ngani ngathi mina ngicela ungifune umsebenzi kanti wena yazi ukuthi ngifunela la khona unezilwane khona because loya muzi loya kunezilwane uyakhaza usisi ukuthi mayelele ebusuku uvuleke iqaba kwenzeka zonke awusho ngani okay awuzange ngcono uzumtshele ngani bekungcono ukuthi kanje umsebenzi awukho nokuthi uzokuhambisa usisi kwenzeke inkinga nje ukuthi khona abayenzayo lo yamntu ngiyazelapha angeke uhlala ungazi ngeke ngitshele yonke into nanokuthi ngingakasebenzi lapho ujwayele vele ukuya lapha ngingaba umngane wakho kodwa ngeke ngitshele yonke mana sisi ake sithathe le situation sithathe nje le situation sibhekise ngakuwena wena ubuzofila kanjani usesimekeni esikanje bengizofila kabi kodwa ngibheke la ngibe nenkinga khona ngoba lo muntu ungifake no ubuzoqala kumuntu okufaka emsebenzini ukuthi akusitshela wena nephutha kahle kahle lana angeke ngiqonde kubona wena wangazisa kubona kumele uqonde kubona ukuthi ngakwazi nawe kumele ngikhulume nawe mina okay ngizosiza ngani lonke no kwamele ungitshele inkulu futhi into ozomsiza ngayo ngoba sambi la kunjani isombululo singasitholile ukuthi uzomsiza ngani mina isombululo ngoba fanele sifuna lapha hawu isombululo phela silawude akakwazi ukuthi ahambe sifuna lapha isenkingeni ingane yabantu ngenxa yakho lalela sisi kanti nazi ukuthi ngifuna umsebenzi endaweni errong lapha wena I'm sure ukhonto ubuyazi ngalo yamuzi wawukade hayi ukuthi I'm sure ukuthi ikhonto ebeyazi ebevele azi ufake vele azi yindaba ufike ufuna umsebenzi bese aqede akunika inamba wavela ngininamba wangichazela lutho wathi nje ingobe benolwazi inamba leyo ulwazi ngikuthatha ngithatha ngoba nami ngangimnika inamba angithi bangitshela ukuthi bafuna umuntu abangichazelanga ukuthi uzohlala khona uzongena i-night shift noma uzokwenzani yena wavumelana nawe ungena i-night shift wena usebenza khona wena sisi usebenza khona azikho izinto eseke zenzeka njengoba ungibona akazi kufuneka isicabanga ingoba phela ujwayelene nabazokwenzani wena ingoba phela abangani bakho vele laba mana-ke besides ukuthi abangani bakhe iseke for sure yenzeka lento yini ebize wena ukuthi ungene ebusuku bengijwayele ukubona lapha futhi wena nomuya lapha ubuya mina mina ngabi rich ngabi nayo imali njengapha no phela yini mina ngabi babezongishela nginginikayo no mina into engisolayo la shothi wena obazamela abantu ukuthi begange ngabo lapha into ezokwenzeka kukabili lalela sisi inkukabili into ezokwenzeka ngoba phela thina asincengeli lutho asisabi umuntu futhi into ezokwenzeka ileyo
kukabili uzokhetha ke sosuthi khona kuyikuphi ukhipha imali yokuthi usisihambe uyoyiklina asuse lonke lesi simnyama esesikuyena ngoba uyamuza usisi uthi njengamanje usesesimekeni sokuyithola ukuthi umithi kodwa akazalale nomuntu wesilisa ngikhuluma nomuntu ngendaba zezimali imali yona mawuyochecka sisesibhedlela like kuyi-scan ingane awukazi uzwe akazi ngiyasaba lalela-ke sisinto ezokwenzeka cause ngiyazazi usisi ukuthi akazi sizohamba naye ayobheka kwi-scan if kukanjani besides ukuthi if kukanjani kunemali wena sisi ozoyikhipha ukuthi sisi abe right if uhluleka lalela sisi if uhluleka yilokho siyakuzo lezi iqhumama zeni lezi enisho sabe ukuthi samba futhi nawe ngibona kushona kuzona samba nawe futhi ngisho ngihamba nami mina ngingazili ukuthi bazoyikhulumela ngisho ngihamba nami mina ngizonihambisa bazoyikhulumela ukuthini usisa sesimene esinje angithi mina ngizoyithatha kumali umphathweni umuntu wesifazane nomuntu wesilisa kahle laphana kuhlala umuntu wesilisa nowesifazane umuzi nje omkhulu lo yabo bashadile kangathi sisikhulu usazochaza because ngihlalisa phansi ngihlalisela into engingazazi awuyazi kanjani ufaka umuntu emabhadini kanje ngifake emsebenzini awumtsheli ngani ukuthi kunenkinga emsebenzini nami ngiyakuyobamba khona awumtsheli ungene mina ungene ebusuku ngiyakuyobamba khona ungene mina ungene ebusuku ngisisiyachaza ukuthi ungene mina and mina ngizongeniswa ebusuku wangamtsheli ngani ukuthi awufuna ukungena kanjani phambi ngayitsho kanjani ukutshela ukuthi umsebenzi uright ngeke nawuze uthola umsebenzi bese wena uyicontrol izinto waqhubeka wahlala no angiphela ngithi angiqhubekanga ngahlala yabo ngathi mase siqala ukushintsha izinto ngalokho ngisiba ngathi ngisuka ngathi ingoba udinga into uthi umsebenzi aka understand futhi ukuthi kwenzakalani ngeke ukuthi ngithi ngilele lana kuvuleka icapha kwenzeka zonke izinto benga understand noma ukube mhlambe ngaleso sikhathi weza kumina wathi hawu nakho umakhalwane sengibona into kanje la ongifaka khona kwenzakalani mhlambe ngangizoba nendlela yokumtshela ngithi shiya noma mhlambe kube khona into yokumtshela ukuthi mhlambe uyachaza ukuthi mayefika kuwena uphakamela umoya ukuphake nje nje mina yaqala ukufika nje befike nami no vele ngithi ingoba vele uzom-overpower namanje wena ungavu la sikhuluma kahle yabo njengoba ngiyalo moya unginyisela ngoba uzongibuza into engayazi into engahlangene nangihlangene uhlangene futhi awukwazi ukuthi ungafaka umuntu emsebenzini ngeke ngithi ngisebenza emsebenzini mina athi umuntu ucela umsebenzi ngisazi inkinga yasemsebenzini ngiqhubeka ngimfake ngenkani umuntu ekubene ezobhekana nenkinga yini wena ungangena ebusuku phela mina ngiyazi kodwa phela umuntu uyamfaka ukuthi awuyibonele kodwa mina mana sisi ikona kuyikuphi uthe wena ekuqaleni kanjena inkinga zomuzi yabo nje lokuchaza ngayo uyasazi kahle lesi story ukuthi kwenzakalani okwenzakalani ngasathi bengizosho bese ngimtshelile ukuthi ngiyazi uthe wena inkinga zakhona ngeke uhlangane nazo njengamanje futhi uchaza futhi esinye futhi story ikona kuyikuphi kahle kahle sisi ukuthi nakube bengizazi bengizomfaka ayozibonela manje ke angizazi mina elami sisi lithi yini wena ubungangeni ebusuku why ngena usisi ebusuku wena ungangeni ingoba mina ngizele nginezingane ngabatshela mina ngathi uyabona angithi uyambona ukuthi usesha idory ezimbili uthe eqaleni ngoba yena wenza njani wenza imisebenzi emibili njengamanje usezele futhi sisi kona kuyikuphi ucela usenzele into straight sisebenza ngesikhathi into ekhola sibili plus nezingane endlini ngeke ngikwazi ukuthi ngene lapha nangiphinde ngene ekuseni ngene ebusuku ngeke ngikwazi oyingakho wavela wabona ukuthi nasi ke isilima sakho ungasifaka emsebenzini sisebenze ebusuku ukuze sibe nenkinga ngamnika inamba manje mana ke sisi kumele ungichazele kodwa mina ngifuna ukuzwa ngawe ke njengamanje ukuthi uyabona ukuba ngabe ngikwazi uronga lo hamuzi ngabe ngakutshela from this angeke ukuthi ayikho into ongayo angeke ukuthi awazi angeke ukuthi awazi sisi mina ngizongilisa nginesho nje ukuthi khona uhlangene uyazi futhi sisi akukwazi ukuthi usisi engaba kanjeni ekubeni wena unganalo ulwazi lakhe nisenkingeni ngoba shuthi manje uthi nisazolibele ngiqiqa la kumina nisazoqiqa hayi ke okushuthi impela sobe siqiqa nawe ngoba sizoya lapha if uzoyikhethela ukuthi siya laphana konqestabenu abathwele noma khona into oyikhiphayo yokuqina usisi ayikho inkinga nakubona singabheka ngoba usisi kumele ahambe uyiclean awukwazi ukuthi engamithi engakazazi alale nomuntu wesilisa nakubona singabheka labo baqoqi lapho sisithembele kahle kahle ngingathemba cha ngibona nje urelaxile kodwa uyayibona ukuthi inkinga kasisi inkinga yami ngihlangene ingakho ngirelaxile fanele ngirelax ngizothuswa yini ngingahlangene awuhlangene kanjani kuwena wafaka usisi kulowa msebenzi lo yakho emsebenzini nawe uyasho emsebenzini wangachaza ngani ukuthi ngangazelaphi
awungeni ngani wena ebusuku hayi ngoba mina ngizele futhi nginomunye umsebenzi ngithi inonsense le chaza usisi ayikho into enjalo ayikho into enjalo ayikho into enjalo sisi thina nje into kodwa esizoyenza sisi into esizoyenza thina ukuze kube nesixazululo la sizomthatha yena usisi sithathe nawe sishoneni khona lapha cha ngiyafuna ukugula nalolu suku kunento ekumele beyikhiphe laba bantu because usenkingeni njengamanje ukazi uthinta umuntu wesilisa kodwa uyithola ususesimekeni esikanje shisa nokuqubula nangalolu suku hayibo if ehluleko ukwenza kanjalo usisi kuzomela yena uqobo lwakhe if eyisaba lezi iqoqa zakhe kuzomela yena uqobo lwakhe ke yena akhiphe something hayibo sisi awusiphelini isinto ngisebenzela ngenza mina nginemali yokukhipha izinto engahlangene nazo le game ke kodwa uzosebenzela ukuthi usisi if ungakwenzi lokho sisazobuya futhi la shisa nisazobona ukuthi ngithatha kulo if engakwenzi lokho sisi sisazobuya la shisa nisazobona ilapha sizobona khona hayi ukuthi sisazoqeda thina sibuye ke kathathu sisi umuntu asibuye kathathu hayi shisa nizokubona kubuya kathathu this game futhi ka4 na5 hayi ke ilapho uzosibona khona ke ukuthi sikanjani ke thina sisi shisa nizomthwala ekhanda ubunini uthi ngithwala ekhanda noma nenze nje noma nangigcoba noma ngenze nje ngibula kodwa nje shisa nisazoqeda nunga u5 mana sisi if wena ubhekanela le situation ubuzokwenza njani benizabaqashi ekubeni ufaka usisi ngibe nenkinga lapha akahlangene ungifaka emsebenzini akahlangene na uthola ukuthi akazi yes akahlangene kodwa yini wena ungangeni yini wena usolisa ungangeni wena yini ebusuku futhi uzobusuku uqubula uma sekumele kuyiwe lapha makuthi wena ngoba ngihlangene ngoba ngihlangene yini ekwenza ukuthi ungafuni ukuthi kiwe kanti uthi khona soya lapha njengamanje uthi angithi mina ngikhombisa uthi soqukula hlula kanti yini uthi Matha. soya bakushoni nabo khona hayi sisi sizohamba nawe mase siya laphana asiceli siyatshela asingeke futhi siziqulu zokuyihambela hayi nizongiphakamisa shame lapho zokusokuhlafuna khona uzokubona niyalifethu ngizomuphakamisa ngoba mina ngiyilapha angihlangene nezinto zami angihlangana lapha nendaba sesimzini abantu uyahlangana wena wafaka usisi namanje nje ningenela nendaba engazazi la hayibo angihlangene nalezo ndaba ngithe indaba engazazi sisi uhlangene wena wafaka usisi emsebenzini hayi ningifake into engazazi awumtsheli ngani kusisi masumfaka emsebenzini ukuthi kunenkinga phambili yini wena mina elamisamile sisi yini wena ungangeni wena ama night ungenisa usisi mina ngoba ngavumelana nabaphathi ukuthi mina and kuthiwa futhi uyashesha wena ukuphuma akangeni ebusuku uyashesha yena ukuphuma phela isikhathi engavumelana ngaso wrong shame ufuna uqamba nawe mengene ngo8 ngiphuma ngo2 kulungile kahle ngifundisa ukuthi nje ngaphinde ngithemba umuntu ngaphinde yabona nje ngifundisela shithu uzohlula ukuthemba umuntu okusizile ngoba phela mina umsiza ngani ngodoti ngoba nginjena Ngodoti. ngisiza ngalutho Umsiza ngodoti. yena umsebenzi uyazazi ukuthi wangifunele wena wenze uvuza njani uyazazi ngoba ukuthi wenzeni uyawubona umvuzo walo msebenzi mina ngihlangene nemvuzo yakhona mina ngimfuna uyahlangana phela wena kodwa wena uyazi ukuthi kwenzakalani wenzakala sonke uyazi uyibhalelwe nje nasebusweni nje ukuthi uyazi ukuthi kwenzakalani lalela ke sisi ngoba kade ngichazile sisebenza ngesikhathi thina into ezokwenzeka iyodwa sizothatha wena sithatha usisi sishoneni khona lapha sisi sisazobuya hayi futhi nalokuthi sisazo kusasa siyabuya because sifike late vele sikuxoliseleke lokho ukuthi sifike late nama camera ngoba ucomplainela ama camera nje vela ngiyafuna ngoba vele usaba vele ukubonakala ukuthi unjani kahle kahle nifenze onqobo ngoba naye lo mphathi wakho lo esiya kuyena sizomveza naye noma ungahleka sisi ayikho inkinga khululeka kodwa yona lento le izosolve kusisi uzosizakala ngoba useze wabhalela thina based on iqhwake njengani ngoba uyazi kahle kahle wena ukuthi kwenzakalani ngosisi asikufihleli ukutshela emehlweni futhi usisi ayikho into esolokusiyela lena lena kuphela nje thina kusasa sobe silana sizothatha wena sisi kanye nosisi lapha hlala khona sishoneni khona lapha ngiyacabanga ukuthi akuyona inkinga leyo sisi ukuze usizakale lokho ngifuna akulungile ke sisi nizweleke nani ke babukeli ke kusasa lokho kusayo sizolanda usisi nosisi sishone khona lapha siyozwa kahle kahle ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngoba usisi sesimekene esikanjena kodwa engakazi azamthinta umuntu wesilisa if kukhona odinga usizo ubhalele ngaphansi kona nathi number u063 484 0701 danko